kialam untuk meski kari saya ke present tuan ni tenang ni pet ini sama kan tegi bapibu bat beli positif kita nak mau ini koi lalu pipet agak Bible kita seluruh bahagian ini kita tegi kita siapa agak dong yang senrang di bakalan ya kita tegi betul spiritually kita tegi di bakalan itu malu balik dalam cinta jong Yesus maksud mipat kita tegi malu balik baru Yesus kita habis salah kita bikin teh apa rumah bikin teh kita bikin ke Yesus ada Genesis semua mulai shna tahu bikin teh kita bikin baca kalau Bible dia tulis serang lu serang lagi tiada ngadi tu pergi badan ni bikin teh kisama kilom kami badan agak ke Yesus Pide jiwaria lagu bertahu terang hari Isni berkata, Waksha usatan kendang pi ngam dan surah ramai, ngam ngam tip kum dapat dua. Waksha usatan kendang pi kepada kong latau pelaba latau itingnya pi orang ketiga jangan. Berkatakan ini kagul kejengal kedomfi, baniyo Chris, kene jingkap kebalang kordotam, fokus yo try Yesus ni Isni berkata. Pitip kumlo bangin increase banginang bandrong sekat maban sim kumlo banyale yo satan di kwa bantip ita kabanta wa usapol wa muni na girom naga shiti to pol si girom nyoro ka apply o pol wa ngene ka kente nga don ya ka wai ka benta ka hukum haki ka metjana ka bangayale tamaman ka pol bat ka chingmot jana bagata ka ring marau ya ngene ka metjana ba ngam le Om Paul, Om Swa bangini ban fight baki demons baki ksaki krewang ngayale yang ini bawai kita orang makan jam yang ini kecimut cing prakat jangan nyimla ngadong ifi ngagaranti ini bawai most of all Christian ka battle gede ka main ke jom ini kisi ke kato kan jimut kene ka battleground ka takan tam ani tu ifi chang ye kene ko la pengat man marum jing doi ka main ka to pika po sa ka her satanon man distract kene ko ka tama ka ba apostol Paul wat mangay la tiro ngaya kundre ngadang ha ka papa mo to o Paulus ko to ye kene ko kumnong ya kun yi ksut la ngem pak chop ya ka dom aga jingem jing kumnong ya yorat ya ka clear ya besai bagi ya pam la ngem pak chop ya ka prai ka kmat ka prai ka do la ngem palaban sanat na ban penyiap ya ka mek ya ka dom kumnong ya la ban ya yo satan namar ka Bible ko ong mega rom prala no ka banyo kan kita gi bayai le ya gado gi bayai ne agado dalele gi nama pat subhayu le ka Bible ka kan shai ki badang long hi agado ken nam la pat subhayu le pidip gini gi khamat gi ba utrai uthau gi gi atiar gi ba khor pidip utrai uthau gi sintur gi ba yoro utrai ti tam te bekna utrai uthau ye ne ka kti ga to piba pin ken tiwi ka kata utrai ka Bible ko nakasa rai gi kti haki jakai ba kenta utrai uthau ya ka wai ka area ka khatmet ka chani kenapa kita gi khatmet chani ken pan krau ya utrai takada uthebe ruang komen sim changa tukar khoy utrai kiba hapo jong na ken top ya uhat ken top ya kidney ken top ya utlit ken top ya skor wa ai me gi khamet na baro ken pen kraw ya utrai skapolo pine koy ben busy ya ka main ben busy gi khat ben busy gi khamet on pe ban ya roba ken teve ka ken tenga jo utrai Hidupkan pepinang train yang kita khatmet ke Zofi, ban pen kraw yo try, kita kita khatmet kalau kelan, ban kalau strong, ada itu bikin kau.
Nama usatan watak yang dikomen di banpen lepop ini. Takkan peluang kini ke hukum kan dah, kini ke hukum kan cimut, kampak sebab pelan yang tak ada uang ngahap syakap pop, kini ke mek ke kering banpen lepop sampai lepop ya. Betul ni dia sakut sah ni hancur. Ni tip syuk kumno bangin lat tegini barcode kiba ni batal haga main ni batal haga nega flash tip kumno bangin lat kini sigi kiba kado usatan pelepop ya main dan fi banong negative all the time satanu ya le ya cingem to pini sigi kiba kado upol wong au jakop kalong maningkong dekat pakat san wong ni kapo katoi kam haga do anda kado kalasan kabayul gitu kabakado kakaya kaciap but uam sempolong kabayam jang kapop kalau kaciap hinam kado berbor kapeniap yo pre bikwa bantip kumno bagai jinong musim tu fika sam bandu no kadai hagado takarau polong ngala banian persayo setan dengan gawe nahaban penyak dia kena dok akhirnya kecingnya bekerja hendak pun bagi baru kimtip bagi dikamen zuki hikisnakan sa pun bagi baru kita mut kakansa kena kecimpang oh kastrok kena nak kata kawan nang ta utlet yang berpikiran ka absna strok ka absna kansa lebih Kacingin kebapiem kan decide shape and let hakabakot kejofi karukum kran karukum kebapiem man gasni katai kan decide shadow and pelot ya kacingin kebapom kejofi pintu dan bon ba gibru gibayo stroke kadai gadau kacingin kejoki kakansa ka stroke kamu nene ikut kiprok baye jangan kani kawan nak iman ke setan berdestroy ya gamet ke tufi pilihan gamet ke belum ke temple ke utrai ini destroy utrai uang mana belum pynjot ya ke temple ke belum ke yinsam ke mesin ya utangan pynjot dan utrai aku pengilong careful ya ke mengikran your tongue can create cancer kapan kau no utlit jampi kadang kabor kan jing pat kadang kabor pan penya jadi dong tip utlit wala pan penya bro kan mau kita tip kada utlit jusim jing bro kan mau kita tip kada utlit destroy kan mau kita tip ya kada jin da pitip kang tala ko kang tala ni Kita don pun bagi beri ni orang huzana ada utulit juga kawa ani utulit kau mengajukan dengan kapor nilai kau batik lut aktif lut doai akan ketang hara utulit ulang marah silukan juga ulang rumah lagi terlihat juga siapa itu ini gue karab soalnya perkat gani ketop lagi lagi kebangan keren bagi orang soal giduna Imagine if you break on ship accountable to utlit to be expect you are children. Scam. Jisu. That was ship jing ken. Kabne ki gift. That's what we got. And the third ship jing ken ki cut met something flat and money here. Double ship jing ken ki come up to be try but ki come up to be you don't really come up to be flat and money. Latrashim diken giskor vi khona latrashim diken utlit vi khona baleng om taka bible kom ne na utlit na shindor jome on pen san ba on pen ram na ma utlit garan ga chinga ba garan ga chinga bite moy bro jomle ialap ong ne wigente ka Jezebel spirit na ka try kam ni gene way ban pen pia ya man ga Chris Ikaw ni dalam ni dalam yang kedua yang asal macam gue kisah bayi terkenal yang wajar dikenal. Kalau pernah dalam dalam syukur di sebab pi gue kentin ke situ apa
boleh sa expose ki barang ba tuan sa tak na. Dan itu ina yang kalah dan jia. Ila dan yoi. Yang tik ngalai yang katik kai ka pikiran kalah dan jia. Ini isti ko kat. Sampai tu ini boleh. Kani ka mensip boman gini giski ki ba kadok ka traibun ki bro ki betul. Sampai tu ini boleh. Ai nga gawai ka Bible verse. Kabaya tu banyak pihak yang kabalang yang kabalang Yesus. Ai nga tang gawai Bible verse. Kaban pihak circle, kaban pihak district. Ada lagi itu ini. Nilai pihak lupa. Tabang. Kipreu bilang malah. Ka Bible kisngi ki bakado ka kot kum ka menu Chris malam boyong ban pihak. Ini pihak district di Juni, agak pihak circle. Aku belum Juni itu mungkin district kesan kambet ada pihak agak jauh. Dah malam. Hey, tu pihak circle pihak district. Salih itu di pastor di mana kedua yang ada nanti. Dan pun bagi pastor buat ini pastor itu tu berkata. Nakli pastor pula jadi pastor pastor kiei. Ada yang tu orang susah. Hebat juga. Hadir mau bol. Ulah ada penyiap belum dia kena cilang dok baru kata dok kita luang ni kowe. Ngayu you try. Bangas ngau sarong ni kena kowe wong. Bangalaya man kasni ya kadon. Hadir kita. Kiksod basni yo bol krok kita. Kiksod kinam demapi andel kadok kaya api. Yado keklemat ka bakadok kaya bitu kaya baca. Ubo feshu bakinonya lang church ubo fair. Ibu ikuran kasal na kabalay po argo omne sa bol. Kaya katmato bol ko andel gani. Lada kumu breo. Ngalayale ya umrat klau hatu kan mentoya yu yana rana kibayak ke mipa ke mipa hanu poli po katma ga tuli gani pati ksut ki kray ngayi gani we upol uyang marwe banyale ya umrat klau hakana ma Ephesus uyang gani ya peace ya dragon apa Ephesus. Benda benda kiksut kim songai tangkap met bro. Kiksut kidon haga jitia kau jitia. Kiksut kirum haga di shooting sofa kiba pay bishong. Kiksut benda pirung atau pikari kiksut. Kacip terai kau satan kiri singi kiba kado kau benda kiba shoketa. Kita uji so fasting sapu sium deh benda okam sekar benda tulap sibun digilak em. Ni fasting bagi tulok baik. Ni fasting bagi kongkiri okam sokan. Ni fasting bagi jangan doya kata. Uji so fasting kenapa kata? Kenapa job yo uji so? Kanyon langa pada pingi fasting yang kena gue bangin job yang kena kata kacingin kacing apa kacong balai hak fasting yang kata bila orang bah balai hak salat pernah kata kebanyakan kong kibadang lang hak kata kena melawan bersuai play kibalang hak kata dalai kena iyo try pitip dan bomba kimrak kau nak kibak kontrol hak office sarkar kacing yang mikalnya dan bomba kimrak kau kibak kontrol lagi kisan di family kacong fi. Kalau orang bilang fasting pituai nak benda kata. Tak kalau belai yang dikisni kita kado, uat yang kibreo, kibalai yang scam, kibreo kita klan, kibreo kita slur, ban bring down yang kita kiberat klau, hanya dengan rimik hala yang kau jangan berjofi. Haleluya, haleluya. Ibarat Bible kom, katma joni kam day kam do bagasnam, Henry bak kibaman. Kibakan zaman si mangga kita ke jomlai. Sekarang itu film gue, maksudnya tanam ke revelation ke mangga kita jomlai.
Ka Bible ko ni kiksod kiei kibakin zaman si. Check back itu ngasih FSC orang yang lebih yang akan bertemu. Check kan. Next page pensiun lah tu. Ka Bible ka describe. Sekarang boleh fi. FSC sebelum nama. Naga tukar kebakat kemana fi plate sesiang page kau ni. Yang kibaman bakin zaman sin. Terkadang usatan yang itu fi gue. Marudai bakin zaman sin. Sekarang ini gue nong fi. Wito gitu kibreu kibakari yang kalau lain yang gaji saya gitu Tuhan. Balik usatan tersiu Jisu. Bagi orang muhabbat dan nama datang kiksud kibalikin zaman sin. Kibayo imano bakari yang gaji saya gitu Tuhan Jisu. Yang kena lagi gue gaji saya satu bersatu ni agak sombong fi. Sekarang ke Bible kau no, kiksud kini bagian zaman sin, tamaki Kristen kini bagian jatuh. Betul bagian long spiritual benefit di kiksud. Kata yang kalian kisah. Bible kata itu. Kiksud kini bagian zaman sin, kiksud kini long spiritual kali itu ini. Kalau bagi Kristen lagi di kisahnya, isya kontrol lagi kiksud ini. Dulu lagi Kristen, kibayo iyo Jisu. Kabak top do kajing ayah kajing Kristen lagi di sini. Kadang kalau ni, tak nak kata kasih Indo ni. Ni kalau ni kalau dia kajing ayah kabak tak kata apa berikala yang kalau masuk. Lalu pimpat iu Jisu bagi angel just shut up. Lalu pimpat laban fasting suppose ki suppose shut up. What bunya, what keluhi we. Kita menjadi dari ilmu kami, sekopang hai destiny itu yang bah. Pikiran yang kekubur pada Yesus yang ngap dua hendro macam menstap hak hendro siteng minmit yang ngamtik dia kata kebaji kaya, tambah hak hendro siteng isang ro macam menstap hak hendro siteng minmit Yesus wanro agam rapat. Kita kadang kami ngai pada Yesus, antul pada Yesus kalau ni kesayap nget jangan. Kiksud Mars sendiri Yesus yang udah kunjung lagi. Udah bahagia tapi Yesus nak wasap jam. Kristen yang Yesus beri makinya. Beri usia juga jika. Beri orang bak jombel sebut tak kadal. Kiksud kamu kerja mesin bani Kristen hari kisih kita kata. Penamlah berpikir maksud adalah tempat berkelam yang kabur jangan doa gaji tutsan gaji bisni gaji lorni gaji yang bersama. Pen increase kampun kita gaji doa dan pijat yang doa kebalang upor. Kan doa nabi experience ini gue. Anda pintu yang nur yang no penamlah sebenarnya doa kan what experience kita. Kamain tu fikir sulit kan sih bro. Kita pusat tahu use jika tu kamain. Bandel stop if he bantuai. Betul? Dan kita nak message sekarang. Ngayon message. What mana message? Kita orang ni. Baca tentang segi dia badan jadi ialap. So itu kan. Atau yang ministry of you dan berusuk long. I don't care. Kau kata macam mana message? Ani wan orang ingat, orang tahu sudah berdua ministry. Jadi mengatakan di berdua orang ada orang pek pada sini. But John, nama badan sing so kita kan orang tahu sudah berdua ministry tu pi. Pi dan dikasih jengi hipet berdua hari kesana Yesus. Kat bapur orang kisi berkeduk ia lade. Examine yourself. Ia lade itu ialah dia itu kami Yesus orang yang gue buat persang lek kau yo tiat yang kemat jigo dah dah tiat yang kemat dah dalam siku ni persang lek kau yo tiat jigo jangan dikendung hagendung sang bersyuk dan layu jadi kata mana sih itu begini gue kibrem kibarung sisa hagat jing doai Kismo tu kumno bani ati labak mani tu fikir temaman sekali kalau bersisa. Pandai makan, yudai bang kinsting, yudai bang kingkai, gadai kalau bersisa mani tu.
Takano haga jaka bangi bet igiwe balay ngem runga iban fasting